Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Danas za promjenu ništa ne mutimo i ne pečemo, pravimo jedan brzinski kolač sa čokoladom i keksom dukisu. Kolač je veoma jednostavno spremiti, a djeca ga posebno vole. U šerpu stavimo 500 ml vrhnja za kuhanje, dodamo 100 g tamne čokolade, one koju vi volite jesti, i 200 g Milkanove set čokolade ili mliječne čokolade koju vi više volite, 200 g putera i sve ćemo ovo staviti na vatru da se otopi. Miješajte da vam se čokolada ne bi zalijepila za dno posude. Vrlo brzo će se sve to otopiti, za nekih 5 minuta smjesa je spremna za upotrebu. Ništa je ne trebate hladiti, keks ćemo stavljati u takvu vrelu smjesu. Tepsiju prečnika 24x24 cm ili neku sličnu koju vi imate, ja sam malo pouljila i obložila celofanom. Celofan će vam poslije biti mnogo lakše odvojiti od kolača nego kad bi koristili, na primjer, papir za pečenje, jer se papir nekad zna da zalijepi. Na dno tepsije stavit ćemo jedan red keksa. Ne trebate ga umakati ni u što, samo ga tako poredajte. U otopljenu čokoladu dodajemo 500 g petit keksa. Opet koristite petit keks koji volite da jedete. Izdrobite rukom na krupne dijelove i sve izmiješajte da se fino sjedini. Masu ćemo koristiti odmah, dovoljno je samo da su svi komadići keksa obloženi ovom smjesom od čokolade. Preko poredanog cijelog keksa istrešćemo ovu smjesu sa čokoladom i keksom i poravnati. Pošto su komadići keksa poprilično veliki, malo će vam trebati vremena da sve fino ovako utapkate, da dobijete koliko toliko ravnu površinu, jer ćemo je poslije preliti čokoladom, pa što je više možete poravnati, tim bolje. Ako vam je još malo ostalo u šerpi ostataka čokolade i putera i vrhnja, slobodno to sve istresite i poravnajte. I kolač ćemo sad ostaviti da stoji na sobnoj temperaturi sat vremena i onda u zamrzivaču nekih pola sata prije nego što ga prelijemo. Za preliju nam treba 50 ml vrhnja za kuhanje, 50 g putera i 100 g čokolade, opet one koju vi volite jesti. Tako topao preliv ćemo koristiti ako nam je kolač odstojao u zamrzivaču. Pošto je kolač hladan, čokolada će se brzo stisnuti. Ako vam kolač nije bio u zamrzivaču, onda čokoladni preliv prvo ohladite. Ja sam kolač prevrnula, a prije toga sam na ivice stavila komadiće papira za pečenje. Preko njih sam stavila tacnu, pa sam to sve prevrnula. Iz jednog razloga, dok budem prelivala čokoladom, da mi se ta tacna ne ulijepi. Skinut ćemo celofan i kolač ćemo preliti čokoladom. Ako nećete praviti nikakvu dekoraciju, istresite svu čokoladu odjednom. Ja sam ostavila 1/3 čokolade koju sam dobro ohladila, sipala u vrećicu za ukrašavanje, a možete napraviti i fišek od papira za pečenje. Pa sam napravila šare, znači ništa spektakularno, ali onako malo ljepše izgleda. Kolač inače možete praviti u raznim oblicima, u četvrtastom okruglom kalupu, u kalupu za srneća leđa, u kalupu za hljeb, kako god da ga napravite, stvarno je ukusan i vrlo jednostavan. Idealan je i kao rođendanska torta, jer ga djeca pogotovo posebno vole. Dragi moji, to bi bilo to. Nadam se da vam se kolač svidio. Ako jeste, podijelite ga sa svojim prijateljima, pretplatite se na moj YouTube kanal. Ako želite primati obavijesti o svim novim receptima Arijeve kuhinje, nakon što se pretplatite, stisnite malo u zvonce u donjem desnom uglu.
Do kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani.